It is always fascinating to meet different people who were in the liberation struggle because each guest brings a different viewpoint and also something slightly different from what you had. So today we'll be talking about Libya, the training in Libya, and maybe my guest had coffee with Gaddafi. You never know. We'll hear from him. Emoyeni bakithi kuyatshisa emoyeni yethu kwemngani wami solo semoyeni bakithi kuyatshisa singethe emoyeni yethu kwakubuhlungu emoyeni bakithi kuyatshisa emoyeni yethu kwemngani wami solo semoyeni bakithi kuyatshisa singethe emoyeni My name is Zenzele Ndebele, and this is the Zipra Liberation Archives, and my guest today is John Josephat Malandela. Ibizo lakhe lempini kwakungu Elvis Sibanda. So as usual, we want to hear his story about the liberation struggle. Baba Malandela, ungabunjani? Hayi ngiyaphila mina njani Ndebele. So singaqala maybe sithi saqala sekuqaliseni. Wasitshela nje ukuthi wena uzalwe nini wakhulela ngaphi? Mina ngazalwa ngo-1959 ngizalelwa eNsezi ngakhulela ngahlala khwaphana ngafunda usapelo sabi into sezingena ku-standard 1 ngo-70 sasesisuka laphana sesiya kochibusiphoso amakhiwa sesixotshiwe sesisiya kochibusiphoso le eSolobhona lapho sasesikhona ngazange ngaphinda ngapha ngiqhubekela phambili ngesikole sahlala ke laphana uthe ngo-77 yikho ukuhamba kwethu sesisiya empini ngizahamba about 6 days Alamanya. yeah 6 days siqhuma sizathutshela eNatha sasuke eNatha sangena eFrancis Town ngoba sasihlala ezitokisini ngalo wangavunyelwa ukuthi uhlale phandle wahlala ezitokisini sisuka lapho ngala okwakuthathwa khona ama-fingerprints sangena enkambeni yama-refugee la eZipra ngahlala ngabona iviki phose iviki kuphela ngathi sifika ipremachine yayithwalela ePhikwe sithe sokwabe utshintsha wathi ipremachine sithwalela abantu abaningi ababehambe kudala bagcina besele ngoba sebethuthelwe ePhikwe wazohamba thina saba yi-trip yes2 entambama abanye bahambe ekuseni thina sahamba ntambama. So utofika eZambia balithiya elusaka laphana sesihla sahlamba sasesiya itruck lasithatha iCross yaseseNampundu lapho sasihlala khona eNampundu camp ngoba yiyo kwakuthiwa yisafer eNampundu. So watrainer khona ngathi sasiyenza ama-exercise konke ucombat tactics sasikwenza kodwa sasingatrain yayi-refugee camps eyayifikela wonke umuntu owayefika eZambia wayeqala phuma khona sesiya etraining angahlala sibili phose u-77 78 waphela 79 sasuka laphana sayi-JZ wasuka e-JZ wasokuthiwa siyevula i-JZ 2 sesiphansi lesolwezi sukapho savula i-JZ 3 sasesisuka lapho wayekuthiwa selihambayo bathe se-training sasesihamba ke-training e-LB. So lapha vele itoyitoyi ingoma zonke osuzazi hayi sasilida kwalijambo sasilida eNampundu yithe sasilida ngoba bonke abantu ababebuya babefundiswa yithi toyitoyi. Awuqina ungazazi? Angangiqini lapho kanti ngasesongumfana lokwamfana le 44 liyayitshaya lapho enzima. So eLibya ube kunjani training eLibya? I-training yona yayinzima kodwa yayilula kithi kwabanye abatsha ababengayenzanga i-physically eNampundu yayinzima thina sasiyenzela i-physical kithi kwakulula ngoba laphana sasesihamba labantu ababuya muva abasebethwalwa i-commercial kwakulula yona ngikwayo ngokutrainwa ngama-Pakistan
kwakusibalula kodwa abangakithi ngoba kwakulama structures angithi ezasihambela yiwo ayetrainer sizwe ethi sifuna kuphuma isilwanyana la. Kwakusiba nzima sibe ngoba le ndoda yayiqhamuka egcekeni khona phali yayiyeka nje ingaphuma. So utrain isikhathi esingakanani Libya? Atrainer i-training sisayichaya for 1 year 6 months and i-training yayi 6 months. So atrain igorilla of 6 months. Kwathiwa kakutholakala indlela zokuthi sibuye ekhaya ukuthi siye eZambia khona sizabuya nga sakwaso ukuthiwa siye-trainer i-SAM Commando. Ababevele betrain i-commando physical siyile-Lebanon. Thina sayenza i-SAM Commando. Tese siyitshaya i-SAM Commando kwathiwa tesilokhwana okokucatshelana kusasebenza. Selibuyela back to a-training. Selisiyatraina irregular sithi utate sokusiyangenwa selingayiwo uzibone ngokwayo. Babe sokusebenza amakatusha lapho njenge-Angola. So when I was training, I was specialized in what? We know specialized. Artillery. Infantry. Okay. So phela uthi wena watrain eZimbabwe yaze yawina phela. Yeah, I train Zimbabwe siyaze yawina. So liphenduka nini eZimbabwe? Sibuye ngo-81 ngoSeptemba. Sa ehlele eHarare le-extinguished. So lina phela lithe lifika lapha nje iZimbabwe besiwiniwe. Okay, lathi leseLibya khona le balitshela yini ukuthi iphatheni idliwe? Yeah, wasitshela ukuthi idliwe. So awusixoxela ukuthi sekungama election lapha likhona ngale lungisela ukuthatha ilizwe sezodwa izaphu sidliwe kwakuhamba. Sasikukhangele thina bangale babele mtshina yo. Sasikukhangele vele kwasokusithi omunye uprofessor sasilayo we-Palestine wahle wathi i-progressive party kayithathi ilizwe ngokuvota. So selirojiwe vele na ilizwe ngokuvota i-progressive party kayilithathi ilizwe. Lo manje ithatha ngombhobho. Lo mesase sidlile sakubona vele ukuthi uqinisile ngoba sahle kwathiwa sesidliwe. So selibuya lapha ngabantu abadliweyo liyafika lapha na i-reception yakho ninjani liyamukele kanjani? Hayi kodwa bemukeleni zayimukelwa ngabangakithi basemukela kuhle sibili. Sahamba sa ku-National Army baba besigadile khonale. Okwakubuhlungu yikuya edorobheni ngoba inkambalezana zazingu-2. Thina eyethu leyezandla. Esitungwisa. Ngoba esikhathini ibhasi liyana nje ayingeni ibhoda so. Lingahamba so nebhasi abanye babefika behliswa ngoba abanye bakithi vela bafa khona. Sase siyenza ukuhamba siliqula. So abafaya babebulawa wena? Babe bathe bebehlise ebhasini bebathatha bengena la benkambe. So lapha lalesilwa amazani lamazipha. Vele kwakungavele kungamanzi le diesel. Kodwa lali bangani zwini kahle kahle. Nxa sekusameni sekuyi-40 something years ago lalisabancane. Wena nxa ugangela ubona uhlupho lolunga. Uhlupho. Uhlupho lwalo ukuthi vele awuzange vele kwazwanana nje la kudala khona le ngaphandle ngoba ngicabanga ukuthi ekuqaleni kuyenziwa uPF lo. Abantu asizwa kuthiwa besatrainer eTanzania mase bezongena eMozambique bengena besese-inclusive ize PF. Umzipha anje kwaku-amalaba ama-freerim. Umzipha kuthiwa anywa nge-Smirnoff lange-AK kuphela. Labana benikwa ama-PK lamabhazuka. Kodwa kungabi physical sekungapha ku-front babedinwa bona bengakwanisi begcine bethatha izikhali zabenika labantu. Yiyo into la kulwa kweTanzania khwale bechaya iTanzania ukuze kuphele khonokho kulapho kwaphela khona kwavele kungazwanwa. So kulesikhathi lapha I think probably 82 83 okwaluywa khona eNtumbane. I'm not eNtumbane eChitungwitsa.
ubukhona neSitumbisa hayi eSitumbisa ngayingekho ngesikhathi kulwiwa wena wona hayi ngangiyekho so ufike vele sekulwiwa sebe sokuliwa okay so uhleze eSitumbisa isikhathi esinganani eSitumbisa bahlala inyanga eyodwa kuphela wasuka lapho wayanga sayinkomo ku-integration so uyi-integrate okuyiphi battalion ya sathi okokuqala si-integrate-wa ngale kwakuthiwe siyi-K3 ngoba yena u-K3 lo sasingakwazi ukuthi wayeyini sahamba ku-6 weeks i-leave sithe sesibuya lapha kwavele kwahle kwathiwa mase sibuya siya ngaphi eKormara sithe sesifike eKormara kwathiwa hhayi lapha kwaphambaniseka laba abantu kayisiyo K3 laba yi-404 battalion sahlala-ke siyi-404 battalion ususezaka la sesiselokhuzeni eKormara hayi zake ahambe sowudisband eKormara so kuliwe khona mara awukhona hayi ngangikho ngangiselokhuzeni eGenfall okay so usuke khona mara wayeGenfall then wasuka lapho wayezaka ye uthe sowudisband ibattalion sabuya sazodisbandela eKormara nasesisiya ku-4 brigade ngahlala for 2 months e-4 brigade siyi-defense company siyi-defense platoon brigade sasesilova-ke sithe sesilovile isikhathi sesixotshwa so wena bawuxotsha abangixotshayo sesixotshwa ku-4 brigade okay bathi abantu laba balova kakhulu okungcono behlala egangeni isikhathi sokuthiwa siye ezakha okay abanye bangena abanye bayibhangale vele infact abanye bayebhangale kogudu thina abanye sasesisiya kozakha izakha yayilamabhataliyoni angu-2 kwakuyi-48 le-49 so zehlukaniswe lucingo nangasengisiya ku-48 okay so uhlala isikhathi singanani ku-48 ngihlale asilutshwana isikhathi engasihlala la ngisakwazi ukuthi zingazi ukuthi ngahlala esingakanani sakwazi wasudecide usuka ya kuthe sokuthiwa i-demobilization sokulayina le into until further notice ngibona ukuthi ukuhlala lokhu ubhoda khonapha la kobulawa kawusayi okungcono ngihle ngihambe ngiyozihlalele ekhaya but wena wenza wademobilizer wangakuthandi u-army kumbe iyami ngangiyithanda until further notice thina ama-born free asikwazi ukuthi further notice kwakuyini ungachasini kwakuyini until further notice ukuhlala nje enkambeni lingaphumi lisiya kobulawayo lihlale kuphela around liphuma kwapha eduzane kuphela kuzaze kuthiwe athe hayi selile mvume ukuthi lingahamba kwakusenziwa kuyini kwakusenziwa ukuthi ngapha ematepeleni babefakile i-5 brigade okay so lina abantu bawubulawayo lalingavunyelwa ukubuya iye sasingavunyelwa ukubuya ngapho but lalezihlalele shapha emakhempu ungela problem yabo yayikhona iproblem akulapho ongala problem yayikhona lalithi ungahamba uyi-1 wawuvele esikhathini ungabuyi ukuthi uthengelwa utshelwa ama-youth ukuthi behle bekubula so ulabantu ababelabo ababecatsha khona ngaleso so I mean lisesitungisa kwangazwanana ikhonmara abantu balwa isitungisa sufika ezaka futhi same problem bacatsha ngoba lokukhonjwa ungakhonjiswe linkazana sili bekulanda endlini ngoba uthi ungakhonjwa inkazana kwakungasalalwa ezindlini ungangcono lithatha ingubo lehlala egangeni so uthe usuka lapha wena usuka ku-army sebekunika imali zakho susiyapha ngasithi ngekhaya kodwa ngasengizohlala kakhulu kobulawa ngoba wathola kungaselandlela zokuya ekhaya amabhasi esevali so sekuyi-curfew kwasekuyi-curfew ngoba lakhonapha wagonjolozelwa mbe kwazi kwaba kathathu ngikhonapha kobulawa base bekukhutha njani nsiza ukhangela amanqanqo alapha hayi ukuthi i-age yami engangikiyo yona babengikhangelela ukuthi mina angingaqualify ukuthi ngingaba lisotsha ngoba loma sengisesisile eGenfall sathi singabuya ngangisebenzisa isithupha arasinamba
so mabe ngibuza ukuthi le uya ngaphi ngithi ngiyabona ubhuti abanye ngoba lokwehliswa siba besehliswa bengeniswa ematruckini behamba ngiyacanga welanga lapha phakathi kwegweru lapha isemabhula behliswa sile abantu bangeniswa etruckini ngoba yathi imali sebhasini ukuthi ilayini lapho yabo baba omama so omunye abethola umbhobho mahambe ewubambe so ewuthi mawuliswa jantshi zakhe kuhle kuthi phumuyele phumuyele mina zange ngikwenze khona kuyala ngakhipha isithupha incwadi yomsebenzi angila ncwadi yomsebenzi mina ngiyadinga umsebenzi uthi isithupha sakho lesasisifuni futhi usitshintshise yinto engangisilela yona kwala abantu begcwaliswe west home la ngangikhona sibili kodwa bangikhutha kulesikhathi lapho abantu ababethathwa khona lapha around so wena wawukhutha konke lokho wangikhutha ma so ekhaya ubuyela nini after igugrawundi ngihamba ngo-85 kodwa yayilokhu ikhona ngoba yena lo undoda ongewayekhomanda nale unity naleyana ngamthola sibili ekhaya Oshiri hayi lo wayekhomanda ephumula le kwakuthiwa ngikhumale yena le e-operator kulezani ndawo zakithi ngayo wayethiwa ngikhumala umuntu wesindebele wathiwa ngikhumala indoda angkhona nje wayebona wambuza ukuthi kati wena ngalesa ngo-83 wawungamtshela ukuthi ngangisedorobheni wathi pha abantu balapha bonke ngiyabazi ngathi ngangisedorobheni so zange umtshela ukuthi wakwami hayi zange ngimtshela ungamtshela kodwa wayengadila lawe hayi ngadila la mvele ngoba leso sikhathi isikhathi phela ababethi bebhoda uzawuthiwa abantu kabayehlabela belala behlabele ephumula so wena wahamba la kumaphungu azange ngihambe mina ngathi mina le nkomo zami ngikhangele inkomo ngale inkomo zasala zidliwa base besithi hawu uzabe usinika uchago bona ngoba babesele abantu behamba besiya so ngangidinge ngasengake ngingandle mbanika uchago so wayefita abatistent wayefita amasosha so impilo yayinjani kodwa ngesikhathi hayi impilo lana yayinzima lana ngoba ama-distant ayithe ngabuya behlale lani bezihambela intando ozabethi bazalilungisa linantshwa lilampopo amasotsha maye kuyazalilungisa ngoba kwelinye ilangasile abantu bachaywa sibili ngicanga lapha ngisakwazi kwathi ngibona kwakuyikhisimusi ka-85 babuya ama-distant lana bengu-2 bevelele phela ndawo kuvuka kuyikhisimusi mvana amasotsha lana abuye elandela ama-distant lana ayehlezi nje kobaba omdala laphana ngoba bengafunani lo muntu ovela edorobheni befuna itiye lesinkwa so ama-background lana the buya athatha ikhava ezibayeni ngale bona isithethu bechaya umuntu babefuna ukutshisa indlu omdala isheli yokuqala echiye ikhya wahle wachaya isigodo esikhona eyesi-2 efuna ukuthi yechaya phezu kwendlu yachaya ngale kwendlu babaleka ama-distant lana ahamba abantu basala betshaya hayi lapha akange bechawa abantu bazibalekela balala egangeni babuye kuseni so vele uhlale khona ngale nje impiyazi yaphela le ama-distant ize yaphela ngezekhaya njengomuntu wayesempini wena ungareflecta nje ungakhangele ubona ngani uyasola ngokwempini kumbe ubona ngani kwakumele into okumele uyenze ukuzisola ngiyazisola ngoba indlela okuyiyo yona lokwaso okuyiyo yona kwakungaseyiyo eyayisukunyelwe ngabantu ngoba ngathi ngathiwa impiliyana ngathi impiliyana abantu babethunywa ngabadala ngoba yikho kwakuthiwa abadala bakhiphani imali zamakhadi kuseyathengwa ikha ukuthi kubuye kuzoliwa kodwa ekucineni kwakungaseyikho khona okuya ngoba 1 impiliyana mayisiliwe ilizothiwa lithethwe kodwa sokuzobulawa abazali
kutsho ukuthi kakusahambi ngendlela ekumele kuhambe ngayo. Labo nabo bantu abayiba besilwa yibo ababefunakala ukuthi bengabi khona. Khathesi ekucineni yibo sebefunakala labana abantu, kodwa endapo phakathi abantu laba babengafunakali. Hayi, siyabonga Baba Malandela. Emo